we a very sad story. I hit a Ghana croning in a Waakye I friend Prince Yawson, I mean, and reporter Abana say on Katias for home being way a news are pulling multimedia. I mean, you need Angie home cry because all the entertainment news are nanka ye petty and I say we worry we a birthday, but the Abani into na I was say the bread for. I watch it some time ago. I cry my bone. I would talk and coffee bebre cancer bebre man be in one of Debbie on we or tiase na nipa crow boy no de call hospital no hwena ohuno na afi so no nyamedwuma de ya de na eda na koma so our start here or ya nsa and it's a story we about to just say ene on Katia's phone beam a very sad story, but then you be the nyame and the demo on wasona edge. Me ya can say entertainment industry no I was say ye when nyoma ye na to nyoma because last week and or say to nyam kese ye kuma good actor ne final right na we so abatoja I mean said me dey kan de nyina ye pen senka ye beti ani yes we worry said the trace boache worry fefe no so we dey fufi antwata asema arehu but ye be de yem mompaye se ne be nsem bi sei no ye entity bebre Ghana and I say entertainment industry 1st of April this year 2021 and ye share also for tade na ya de a woni so dada ana de na esi ya ukowura asofudiem asofudie ni de enka me nka se me na maya asodin san se no ofre no bae no we show me abro 40 years. Oh really? Yes, but me anam dey so me say tell am busam say aname odibonye ni to say me nso de ada nyame kopon nkrofo bebre omo onye obi ani omo nye adwuma say me na me te dai na fe na said the AC bano asofo ahodro we ana oka we ana oka we ana oka say me ye adwuma no san say oni tumira okay enti say o ka say ye bibi a o twun mutan e say emra jona ye soma no baby so nko a no pese okọ a nyankopon fa kwan bi so e de no ko say enam bi yam coffee no ewi a che no so okọ ani Ofreno, what do you know? Is it by dreams? And now, how did you know, sir? Nyankopon Efro. Enye dream. Men ka say dream. Men ka say bia call anabi bisa. Enye ofreni nyina ena wote nyame ne. Enye ofreni nyina ena ohun bibi wo weni so. Na asofofo bebre dodro na eka kire me o nyame afro se be ye n'adwuma na me na akoye me eyi se na debonye ni te se me so de how and ubusa sofo bebre so am be ka kire obi me ntumi nkan obi de there be and till now but even at that time no de me ye adwuma wo mra na me te me boni mu me ye de ben krampo no na odimi you're going a small way in a small mean in a small way in whatever way that particular time na say odimi ye no odimi ye it sounds say obi hia mpa bobi ana obi hia mwa bi na say metene me nsa ebem it comes to pass yes. Even now at all you were healing people yes oh okay that's awesome but maybe we are so then when you ho so twe bi uhunsancheni bi asotwe bi sa well obi be ka say ani ne fa baby nso me ka say there bi but say na asotwe nso a na opese o kire me bibi ma me hu enani yarewa ebebobo me na yarewa ni mu no nso no odi omame obofo mane kan me ho o hwe me a kosi se me gina me na so Oma wobofo sa se emra enye obia na sebe de eto me no eto na onya nkwa na eni ma dwimu kra se me call hospital but na me nko na me hye dem se dem fifreti me na adwen bi ba se opi
ena me pie but still na fifrete me na say oh dey to car na ko sei me call e no so my drink and cross me cross me call hospital meanwhile baby ana me call no so opposite a hospital obofo no no catch them say hospital na ye nko ni enti America say obofo no ni say ode me call e no ogina me ho akosi say ade e chen ye besi nne ma hwehwe ne saa me hu eh yes papa say hunhunhum kakra enye hunhuna ene enye obofo baako enye mienu abofo a abba mabra bum wasayim ombebe miensa. Did you see them with your eyes? I saw them with my eyes. So also obofo no on said down ye bia they come in a human form. Yeah. Baako was a taxi driver. And only me din common am pa catch him say enya dey amehunu biom na besi na so mehunu. Wow. Yes. And baako so ye dey. Baako so was a coconut seller. Whoa. Yes. There's above for down kubeton for ne taxi drivers. They come in so many forms. Okay. Sana obronsam so eba otie. Wow. Abusia me ka say one Ghana TV so ne Reverend Prince Yosen, popularly known as Waakye and Egusua ya twetwenko but tap send and they say they na ADA download the app fato why so mobile phone so na o download do your baby say promo code no about 1 Ghana asha ho the amount £5 for free and I say €5 for free escafo eba center phone so no escafo gentleman capsule na fe antis capsule so ya dia boa wie pa papa mo fe obi so ho fe tira so me dey ma no o fa ta ho for ya da pa hu nyame nyame ti enyi ntum se ayi they say nyame dwuma mu so no obenya that favor no in the sight of men and in the sight of God. Oh aden ene de say osofo bi eni hono mo a only favor before God. I just say bia na onyame dwuma na wo ye no emfiri no emfiri no mpo no etoda obi o a onfiri nyame nso oye nie bi a nyame de ne sa eka no e ma ne besesa osakra eye nyame enioma. Okay. Calling at the time about 77 previous with all due respect. As of for bebre na lose some credibility or Ghana has an uncle breaker. Latest one so for a coffee sabe a school for nkwada no a aye deja that normal unya adwin piana so for ben Roman Anglican sophobia or coffee fin colano say kwa tuna sen and other me who saw video no one say empempi no me mbo bi echi yeah Bible no ekasa ababuom na ekasa ababuom no ya na ye mu bi nso no e wo sede esi kirase Holy Ghost no na ma interpretation no ni enti a ema osofo no yesa no so Romans 16:16 they say munchia with anofie chia unua fa anofie echi a unua mfiano konkron sanete onse mfiano no na enya de bone titimre mu no na juice no omde anofie na echia obi a wodo no yes obi a wodo no ofina no onse Judas kra oyi Yesu ama no ode mfiano na eyi ne mai na yemre mu no na yadane no broni beka se ya doctor no ya ye no bibie ho nti akoye se anofie no akoye edwamambo wahu na nanka ese samre no a o ye emfiano no nka asorefo ni nyina asore mani nyina ewie omoso a wofi we anu we afi na obi ye bi no problem say onunko akoye no that is how come a problem. Okay, you mean Osanka I saw them on yanka be a born young kwano peg yes symbolic bang nanka enise onunko eje na koye se adwen boni bi etechiri but it is in the Bible. Romans 16:16. Okay. Oh, okay. There's a coin said the who can dia
anka bia omunya bibia enkamfa ho na afi nso no sese no nso no akoye se asori bia ewo emra edi omo enim oh enka Bible na nka yese eye akoten Bible na nka yese di Christopher enim nanso asori bia ahihye mra a ehwe omo adwumadie so enti ebia omo saa asori no Anglican se Roma enhihye mu no ebia na anye saa netie netie the chop aba ne kwan so ano o aden obia ofuma na ohu se wafuma se odi chew epa eba se oni obi kura enya ntawantawa pani chew wanti ase afro obi foforo na fafa ne so kosi se ebeduru ne ferefo obi enim anase opani bi enim se de be ya assist ebeba Yanubesia Papa, thank you so much for your time. But here, we are grateful to some MPP aspirant to be also Yare or Baumwa, maybe a train Comosiano. Now, okay. So, any panel, what are some in contact? Oh, I didn't say, Obia, dear Mawa. And this is your bunia, a coin be sono. So, who are conja Ubehuna, Aden. The son said, yes, there was a ensure a cap by Kumpo amount. Sample a drum rebina won't show grawa cra cap back on a wunya. Pa ten grawana or na say obi aye was say na say a drum pempen so be now or Danny with here na say oh your bonia yeni there be sadie no and yandipa. Okay. Amano say are you happy because now we advocate for what to say? Well, denya ye nipa. Enye bibia na ebenya no totin. Enye bibia na ebeya ebeto obi bia akoma so. Denya eduru baabi a bibi chia. Me nka se empo anase enti ebia se ni se enti se achia kora metene no debi. Metene na enye yi. Enye ma no na me betene no. Na de se etene no no wo. Enti sa achia meka sa achia se etene so meka se atene. He say the achia. Oh, mean to me nka se achia. They tell business I say I'm forced to face the country. Na achia na. I say empempi you know, yen Ghana for no. Meka se Bible no kra kan say yiwani asempin ansa we yi obi die. Wo hu ye pe aprembia say e betene yensa e wo obi so. Wo mra baby aye tene yensa kono na yankasa na saade no e fa ye ho. Yes, fix your attitude no ho. Yan fix your attitude. He say ensuo muna pe gota na ekohwe ball egum. Sempo ensuo na anta na say tompo na de no kwa ehe na de no ko. Ewurawura nkrofo dem. Obi wa sebe ejanan na we nyina ensemfa. Enso yetu kwan ko ba bi a ye ni je ho. Akora emre abrochire bibi free min sat off from as much say akora kito kan say picket many one am ka say hey akora bon sem no I had to do it san say santity ye no eno na omde ebu oman edru sam pempenso no a o kondo say obeko ese koyempo ano etesen ejanan ko sanity 1 minute bi ejanan to for sa nti say ye fix ye say no ankran ha mon fan cheme any baby ye si dan a ye ndwen ejana ho ye ndwen edware ho ye hia ne say be si dan baby oni akro no obakwa koye ne ho ye de emfa na no say oji ni sika na say ejana kra wo ho a otife on so ko ejana so obetua it said they all call public toilet which is not the best. Papa, o fans are we are singing na dey na ka kire say nyame nhyira won me nhyira won pa na omo mo nyame som mu anye din nyame som no enye ano na ye de som say ya no na be ka say mafa Yesu Kristo say me kra ne maje nkwa amaye ne bibia say wo ye Kristoni a e ka say me ye Kristoni a na che say wo pese wo ye te say
Kristo wotu Kristo anamon ti anamon na wotu no ana eye sa anamon na Kristo etu ya na ehwe sa ne manyina okay ano ene akwakotie aba no fa comment section do bibia se mo hwe ye mabusuafo nyina yako yedam ase se mo hwe ye yakramo